netwerk, wanneer we bij zijn, eenheid politie Den Haag, nog staat eigenlijk een netwerk aan die Caribische afkomst, pero die Africano, pero die differente cultura, pero echt Afro-Afrikaanse mensen. Dus eigenlijk echt nos cultura naar Huntu. Anto, nos tem diferente como dice poi? Nos te participar anto unje kosnij, dat is een Antilliaanse kerstmarkt die is 6 die december. Nos como Caribisch netwerk daarbij Parinana, con ons stand, con ons mesa, con informatie over die police. Nos te Parinana pa nos maak ik contacto con Antilliano nang, con tutte Caribische menen nang con te nang idee, pero nos te nana tambe pa doen na informatie over je Caribisch netwerk e over die police. Anche, pero mais importante nos te nana tambe pa wa quem tem interesse die ben tra na police. Dus we zijn reclutar, nos zijn in andame. Sì, se tam non sta se non sta vac kuti interesse. Want dat non sta in kuti interesse. Sombra dan non sa con pa llega inana anto por ejemplo, ai passar non sta tam metete, non sta participa, anto tati un guy di Adventista, anto mi tam met foi Adventista, foi missa di Adventista, anto esi di comita combina e dos na Huntu. Anto inana moet doen informatie komt te combinare na Huntu. Anto inana moet mira ku oké, origine que skip mi number. Dus dan moet doen na informatie pa na safa. Mi po bij trein nana, mi po bij trein na police. Anto inana moet mira quanto interesting eigenlijk dingen police. Boscanca si basa esfuerzo para dentro de contacto con la comunidad antilliana of caribense. Entre otro con papiamento na Holanda. Kom bien saki? Eigenlijk pas om aan ons te mira, ku hopi bia nanto worden nata sinti, non è ma comprende, nanto worden lubida, ku nanto worden tende. Anto pese nos te, pa nos tende nang, pa nos pa na mustra nang ku nanto worden tende, pero no solamente nanto worden tende, pero kos nang ku nanta ku nang mister nos po jure nang ku ne. Niet bisa kumi po als un miracle, dat sei of solucionator un problema, no? Exactamente, pero un cosa mi nos pohasi is mostrabu na qua direzione bu bai, kun nang si po yudabu. Dus nos sta era importante pa Caribbean mensen nang, pa nang sa kutin hene ku na police ku po yura nang i ku te escucha na nang. Oké, dus dia 6 e 7 di december na de broodfabriek Rijswijk. Corpo Policial di Den Haag, também bij thee. Pero no haciendo controles. No, absoluut niet. Pero nosotros vai participar con un kiosk, un tentje, met imaginami. Sí. Então você também doen informatie in de comunidade. Sì, noi doen informazione di comunità e nos mostrano con un police porta. Dus die differente banda di police, de police nata met de hindi. Dus nos mostrano con un police tame porta. E natuurlijk, con un tame porta union. We hebben heel erg naar Kerla, maar we inviteren de comuniteit para een passende bos naar een tentje durante de kerstmarkt. Ja, oké. De comuniteit passa naar ons tentje, nos te doen aan ons bos naar informatie, pero si toekomst bij boom, nos 4 april daarmee, pa we zijn misbeleefd, komt daar wat de police.